kanala Matija Selak. Koliko si počašćen što si prvi reprezentativac u našoj padel zoni? Pa evo, ovo je velika čast. Prvi sam, ali zadnji neću biti ni blizu. Kako je krenulo, bit će ovakvih videa na pretek. Tu smo te zatekli u Casa de Padel. Koliko već dugo držiš treninge? Pa od 11. mjeseca. Vidio sam da stvarno raste sport kako i raste. Interes je ogroman. Držim satove 3 puta tjedno, popodne, pošto ovo i dalje moj hobi. Ujutro imam svoj stalan posao. Doma te nema? Pa doma me ima iza 10 na večer, ako se ne zarundaju pivice iza. Napred, dobar, ajmo dolje, dobar, noge, napred, odličan. Kako je uopće krenula tvoja ljubav prema padelu? Tenis sam igrao do 18-19 godine, imao sam težak sudar pa sam prestao nakon toga, upisao sam faks i onda je bio jedan turnir u Zagrebu i kako sam igrao tenis, oni me zvali, ajde dođi i to i ništa, ja došao. I to je uzeo reket, nisi ograničen s nekim prostorom, možeš čak vratiti loptu kako, makar to je bilo sve snalaženje u kavezu. Odigrao turnir i onda malo po malo i evo sad tu sam, dajem satove. I sad si broj 1 u Hrvatskoj, tako? Je, trenutno sam broj 1, prošlogodišnji sam trostruki prvak Hrvatske, svoj sam dvoransko, vanjsko te momčadsko. Šta se hvališ sad stalno? Moram malo. Ti si u stvari jedan onako ko neki fenomen, ti u stvari uopće ne treniraš padel. Pa ljudi, evo svaka mene ne znam i snimate i ovo dok sam igrao, evo ne bi niko nikad rekao da se bavim bilo kakvim sportom osim ne znam izjedanja ili nečeg, ali ne znam kad treba odigrat, kad bude gusto, valjda je glava tu, imam dobru ruku i dalje iz tenisa. Ne znam kaj bi drugo bilo jer kondicija nije. A koliko je ta glava bitna u padelu? Pa dosta je bitna, doslovno moraš imati reket, moraš pogoditi reket u milimetara i moraš odigrati pametno na neku stranu ili da i nema protivnika ili izgraditi poen. Tako da, rekao bi da bez glave sa fizikom tu baš i nema. U tenisu može više fizika uspjeti, ali u padelu teško. Dobar, niško, bravo, si. Inače, čime se baviš još u životu, malo reci našim gledateljima? Pa radim u IT firmi, imamo jedan softver koji trenutno sad prodajemo po svijetu u telekomima. Daj malo to sad izreklamiraj. Ako trebate za brzu, efikasnu ponudu, kompleksnu, javite se, proizvod je vaš. A reci mi, koji ti je cilj u padelu? Padel stvarno sad raste i trebao bi doći na olimpijske igre. Nadamo se vrlo brzo, možda već tamo 2032. Jel bi volio ići na olimpijske igre? Pa ko ne bi volio? Ko se ikad bavio sportom 2 minute, san je biti na olimpijadi. Koliko ti vjerojatno zvuči da bi evo iz jednog sporta kojim si se počeo baviti rekreativno mogao doći na takvu veliku pozornicu? Pa zvuči doslovno kao neki, ajmo reći san, makar nije san jer sam počeo igrati padel 19-20 godina, ali na olimpijadu da ne znam da nastupiš u karlingu, bio si na olimpijadi. Super, ajmo mi na brzinske pitalice. Ajmo. Idol iz djetinjstva? Tata. Trenutačni idol? Tata. Da ne igraš padel, što bi igrao? Call of Duty. Gdje živiš? U Zagrebu. A gdje bi volio živjeti? U Zagrebu. Što najviše voliš jest? Picu sa palačinkama. Koji ti je najbolji udarac? Smash. A u padelu? Smash. Najdrži trenutak u padelu? Kvalifikacija na final na europskog prvenstva. Životni san? Bit na olimpijadi. Savjet ljudima koji ovo gledaju? Igrajte padel. Ko nam je ovo? Franko Škugar. Kak je on uspio doći do toga da igra s tobom? Trenirali smo zajedno kad sam tenis igrao, pa smo imali u istoj teretani smo trenirali kondiciju. Kakav je padelaš? Doktor... Bolji nego tenisač ili? Pa tenis je bio stvarno dobar, tako da nećemo... Padel je zasebno, ali da se uhvati padela mjesec, dva, mislim da bi nas dobro pomeo. S kojim bi recimo tenisačem volio da igra partiju padela? Pa s Nadalom, to mi je neki od djetinjstva, šta god je bilo Nadal. Ko je ovaj gospodin? Ovo je moj bivši partner i nadam se opet budući. Partner u padelu? U padelu i u svemu drugom, u kartanju, u izlascima, šta god da je bilo. Evo te vidimo, gospodin je... Luka Belić. Prošlogodišnji smo dvostruki prvaci Hrvatske, vanjski i dvoranski. I osvojili smo, ne znam, rang 1, ne znam koliko turnira. Tu si u dresu svog omiljenog kluba, ali tu sam u najsvetijem hrvatskom dresu, Dinamu, sa Goranom Vujaklijom. To je bilo, mislim, finale državnog, ne znam sad koje godine. On je Nadala dobio, on je bio do 16 godina, mislim, europski prvak. Rafaela Nadala? Da. U tenisu? U tenisu. Je li oprao ruku od kad se... Ma nije oprao ruku i dan danas ima ruku čovjek i za drop podigrat, ko da i dan danas može dobiti Nadala. Da. Dobro. Ok, sad veliko finale, samo zažmirimo li treba da stavi ovak reket ispred, ne gledaj. Može. Ta-na-na-na. To mi je bivši partner. Ovog čovjeka jako voliš.
Pa mislim ono, dobro. Njegovo ime Nemam je? Njegovo ime Aldo Žaja. I šta se desilo s vama nedavno? Ne možemo igrati zajedno, živi u Umagu, rodilo mu se tek dijete. Pa smo Aldo i ja nešto pričali, ajmo mi probati zajedno igrati. Pa igrat ćemo i u Zagrebu, igrat ćemo ligu, malo ćemo trenirati. Ovo ono, ali onda smo probali igrati i jednostavno nije išlo. Koliko ste vodili u trenu kad si prekinuo meč? Pa ne znam, vodili smo seti 4-2, 4-3, nešto. Malo te naživcirao. Pa malo mi ono, pa temperamenta sam dosta, pa smo otišli s terena. Evo, dobro, pozdravi čovjeka. Bog. Bog. Pozdrav gospodinu Žaji. Bog Žaki. Nemoj se ljutiti, dobar je, srelan. dobar je. Igrat ćete opet skup. Evo i za kraj naš Matija će probat skinuti svjetski rekord u motanju overgripa. 29 sekundi. Šta kažeš? Ja uvijek idem šampionski, Dobro. Jedna razlika, ti na 7. pivi, dobro. Ček sam malo da prije Ajde, nego... popis još malo. 3, 4, sad. Blizu si stari, ajde! Opa! Skinuli smo ga. A? Jel moguće? Malo sam tu trgnuo. Svjetski rekord. A budeš, daj mi tog tapiju. Ajde, živio, ajde. Živio. Čestita Matija, oborio si svjetski rekord, Hvala. evo jedan znak pažnje za tebe. Hvala. Kako si do toga Da došao? nam pokaži. Kad sam mali bio, kako tate nije bilo s nama, s mamom i mamom, pa sam s njim stalno spavao, Mišinko kad sam u vrtić išao, kako tata u Zagrebu živi, ja u Puli. I tako da sam s njim baš cijelo vrijeme to je spavao. I dva su morala biti, ako se jedan slučajno izgubi, da drugi uvijek uskoči. Mišinko za svjetski rekord, pa prigodno, ali tako? Ti si mi ovo ti si doktor. Evo. Evo, svaka čast. Evo, Mišinko.